Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Khadc admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki ar penyungut ki Samla ki bala Shah Weng no na ka kam permanent but bala penken riak biang yaki kombinang tre casual jong ka Khadc atan Master District Council kriya kendu secretary Shah ka executive committee jong ka HEDC ba DGCM yong bagi la ai hau da hukum jo ka Iing Bishar ka bala penkesan yaki bagi day benek biang hakakam kata kombinang tre permanent. Habis kerana uwe nak kini Samla upa jebla ulayat ho bagin sedang berwantre biang no ya kam naduk kala sengi ublay jongan kata yo banwan bagi kermen bo secretary unle ya ka badan kam aban ai ke jing kublay kuburam ka bakarpang ya ka high court ka bala benek ya kini ka pos ko jongi kumba fiyo semua menakani ngi la sa revoke ka permanent ka casual ndrai ni kiret kiria te le kumno senlak ta hi ya ka biang ja jongi tingi hap hi bani ya kiam te ondang ila let beniki ka high court te mentang yo kini ka kuat ba ila ai ka stay order ba ni mentang ila long biang ha ka jo pos mangi julong boros katto kere kani ila sulet tang men kendu secretary ban miru na kalian juga ida ka besuk ila sign ila accept ila receive kini ka court ka jongi teng penpau ka jing songo ka bakrau ye secretary ru ba isutu ini Samla mah bang idan ka jing ka jing jinjar ni syam kya kata kakam akti jungi te menta kani jungi la ada biak kumi te ingat samba ya bro kan yo ikan kata justice mah namar ba bun ki bro ki film ta social media tentu ong ba tung stato kare kamlang satya mah kumta ada piati jelio badai kelap ya kecing sisa kumno ngi hab bantre nyo kini kakam ot babon ngi pilek hayang asam piwe pa ban survey no lap ba umdai ba om susong yeng dolan paki bah ringiwan kilongi ke berjenjar sudah rementa binyo ni ke pos ka lom ke jingkerku ba ai blai nejrong rei ban sha kini no long ka kta kan mar miap ja tamangi babon ki bahayang jungi brang up nakane kam ke bangi tre katkum kene jing tho te lada kamdai karde ke babakla tingi trai minum yo kene kot menta karena kalian kayong Bishar kalau pendap ya kamram na dia mga try bagi di benstu ba season baya kayong Bishar kamot kahok kade kata te kejingyo jungiru kumbobon mataki ang ba kini kidon kinong yarap kumtai bahek bahan ya penbam pisang ngini yo ane kita kan ni ti baret-baria te nya pentri itu kam bingyo ti ditu am nya ban pendap hayang asam tentang ini si gini pidar ngini le kamlong ti kumta ni let bet tak kejing duai bat nginget skam ba ipendam be hublai ba ngin job ya kan ni kejing dawa jungi mana sutanat ba mentah benejong la jubab kan. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.